Policije Makedonije, Horce Kucevski, koji će vam se obratiti. Poštovani sindikalci, zdravo! Sa velikom zadovoljstvom u moje lično ime, kao predsjednik Sindikat Policije Makedonije, želim da vas pozdravim i poželim uspešne igre i uspešni policijali. Drage kolege, ujedinjeni smo jači i jedinstvo pruža mogućnost za napredak. Uvjeren sam da svi prisutni, bolje od bilo koga drugoga poznavaju vrijednosti koje nas ujedinjaju i da ćemo iz puno rada učiniti još više za našu profesiju, za nove uspehe, za bolji životni standard, za nove radosti i uzajmeni napredak, kao ovdje u Srbiji, tako i kod nas u Makedoniji. U ovu priliku želim da pozdravim i zahvalim se vašem predsjedniku Lazaru i generalnom sekretaru Darku, što su nas pozvali da budemo deo ove policijale. Kolege, budite pošteni, hrabri i odgovorni, poštujući i vjerujući u sebe i svoje prijatelje. Neka Bog dari vas ljubav, neka bude uspjeha u svakom oblasti. Zajedno se možemo radovati postignujući u smislu unapređenja radnih odnosa. Samo podignutu glavu može se čuti. Samo podignuta glava budi sunce. Zato podignite vaš glas. Radimo zajedno da povratimo dostojanstvo u policiji. Želim vas uspešnu policijadu i neka pobedi najbolji. Hvala vam puno.